Ikansilan luko otemwan lu itetiak kesi apotum o Belarus oyapesi loka F5 osorotim Simon Peter edoru ekum Angurianata ebe ngam Etacitere kangin idiopeka kesim isirigin lu edolete ilukumin akwatangon. I am not happy with the government in place. Reason being, it is the government who created this administrative unit and say let there be services. Why is it that the government is not facilitating the leadership of that administrative unit newly? We want the government to know that if it cannot continue working with the newly created administrative unit, let these administrative units go back to the mother sub-county. Ikansilan lo oitela omodoi kotem ochokchan Peter amechu ngis ebala ebe iburete kesi isirigin lu eswamatos kesi okarulo apiai ilukumina kaisare keda iyare ka ilukumina kaisare keda kaisare alunin. Tionisna inakentiso Utilolo district. Ikamanara kede isirigin lu tachanakino councillors angesete na ekaru. So isirigin lu edarata councillors mamya nyito isirigin mwenye ada otamisi kintirajinu nebe itemwana lu mojongo kwikere ada unatacha kisa isirigin. So abuibo rengino ena ka councillors ariemu nebe erasi ingare noko itemwana le kitikita do jana kineti tonga nyobe na kimi tabukan manjuka kisinyo kisa isirigin nebe tikasta do do ikoni neni ije karu angitakin keje angunda Ikansilan na kesi opotum itorona sim apugan Kanu amwangit engare noka lu itemwan lu tetak nari limuti jajo botia kai kapun ikwa kini jai tibalji woro ko so bagiro to luate kamdo samoro kede kesi. You made a mistake also the kapun. Now we also working as them. Ani better si kansula si puso keda kiro yengelon mama kon. New sub counties. Kama mejenia. Ti kwani sa bongoro temo na kosi. Dalo stay goini kinyo. Ikupulun. Dali mo kin kesibon be mama pugane jen bi jase sai. Nges na nakiro ne kotai aja singo. Kosodi Apollon echolong loy kanyet o districta lo osorotim Simon Peter edoru eku ngesi ebala ebe mamber apugan egeonit ajukana kin itemwan lu tetiak isirigin kilema lu mojong bon. Ochango daya jenu mami jiri odara jenu lagi mala mi jeni. So ochulo medical point ba warajo le transport. Medical point nge dumendre angisene karu. Mara iso nyere na ikapunu. Ko berenyo ikapunu ama kugani ikapunu. Ejuka tema kalunyo lu mojo ngobon. Kanuka TV East Philpopio o district taloka osorotim.